ایوار باش کردستان ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا ام به برنامه یک نو دیسا بورنه مخابن هنک پروبلم تکنیکی هبون ما برنامه خواه هنک درنگ دست بیکر لیم کیف خوشنم بورنه تماشاوانین هجا میوان ما ایشف جه آلمانیا بشتاری برنامه مدبه او هنرمندک پر آلیه وێنەساز و کاریکاتوریستە هەروەها نویسکار و چالاکوانەکی کوردستانیە ئەو bi firçeya xwe çavê temaşevanan dikişîne ser çand û hunera Kurdî û rengên Kurdistanê û bi karîkatûrên xwe rojevê şîrove dike û bi awirên Kurdistanî dinirxîne herwiha bi rengek hunerî û balkêş pêşkêşî raya giştî dike. Mêvanê min bi rêz Yehya Silo ye. Tu bi xêr hatî. Dem baş xwişka Rozan. Rêz Baş. Silav ji bo we ji bo hemî guhdar û temaşemevanan rêz û hermet ji bo karxebatan. Serçava, serçava. Belê gelek spas û ez jî gelek kêfxweş im ku we dikarî bû beşdarî bernameya min ya îro bibin û em li vir kar û xebata we hunera we bi temaşevanên Çarpel Medya re parve bikin dubare xêratina we dikim. Zor spas dîsa jî ji bo we ji bo programa we û ji bo kesê di teknîkê de kar dike û her kesekî ev derfet genha birêva dibe vê derfetê. Rêz û silav ji bo we. Temayî kesên dişopîne. Gelek spas. Birêz Yehya Silo ez dizanim hûn gelekî naskirîne. Li dîsa jî em dixwazin hinekî hûn behsa xwe bikin hûn ji kîja Herêma Kurdistanê ne hûn li ku mezin bûne qasî ku tu dikarî û dixwazî xela jiyana Kurdistanê bikî em hinekî li Kurdistanê bin û dûr re werin dîaspora. Xwe ez nav wek wanî ser ziman ji gundekî me li Bakurê Heleb yani ji Rojavayê Kurdistanê me li Bakurê Heleb ji gundekî me navê xwe Ehrez e. Gundekî mezin e hema bajarekî biçûk e niha çêbiyan. Lê mexa bine tiştekî bînim ser ziman niha herîmên di Rojava tenê tê nasîn Efrîn, Kobanê, Cizîrê. Lê bi xwe di rastiya xwe de Kobanê û Efrîn ji hevdî qut nabê. Wê herêmê de jî re dibên herêma Şoheva nêzîkiya di gundê Kurdan e gundê me bi taybet derdorê me em jê re dibên tat. Yani bixwe kesê bûne Ereb e navê wan tat in bixwe ne Ereb in herêmê de asîmilasyon bûne Ereb in. Bên em Ereb in lê em jê re dibên tat. Gundê me işte di wê ortê de ye 25 kilometre magan nêzîkî Heleb e yani wê ortê de ne. Hedi orada mezin zaroketiya xwe û jiyana xwe. Belê. Beriya ku hûn bibin hunermendekî binavûdeng we li Kurdistanê rêxistinek siyasî ava kiriye û tê de aktîv jî kar kiriye. Hûn dikarin nekî behs bikin? Ez belê. Ya na ciyana me a Kurda merkez yani kêm nêzik di kîjan alî warî nêzîkî hebe. Yani bi xwe di rastiya xwe de ez hunermendim ji hunerê hez kiriye. Lê Kurd dema ge radibin serpiya dema niyek nû êdib şiyarbûnê hişmendî pêra çêdibin rastî gefên nasnamê tê. Yani tiştine tu naxwazî bikî nekarê te jî lê dema te rast rûbirû li hemberî hebûn û tunebûnên nasnama xwe tê yani dirê li hemberê te hene ya nasnama te ye tu wê jî bikî tê temenê wê bidî te hingê siyasetmedarî tu hingê her tiştî ya tu dev jê berdî û tu hingê dikanî tiştê dixwazî wê bi te re pêşkêş bikin yani desthilatî bi êger welatê me dagir kirinî bi vî awayî ye. Ji bo vê yekê yani jiyana hunerê dema rastî vê nasnamê hat em rûbirû ketin warekî din mesela siyasetê ye.
بله جبوی که ما جوتار یک بیاس کردم سیاست وینی که هنرمندک به نویسکارک به کسی که کارو خباتک و بیایی بوانی تو بید یعنی ام گشته بون روشه که دبی تشتکش جبو خایک بکیرو جبو بیش دکوی وارد یعنی تبگر سیاسی و خباتن حیاتی در کتنا جیا و نظم جیانه که بیایی نب ام يعني في اوي ببريارة ما يعني الروشنة كي تتبع ده يام بين چارة تنامي اولا السال 2004 هم دزان روز آوا سرهلدان چه ما بله پیش وی سرهلدانه دا تشتی گور ازمونه که ما هبو از و ای در دور ما و کسین کارو خبات کرنی او سرهلدان هنگی بیچاره ما تدتی ملت او سرکشید که ملتش خو برید راد به لیگلو برسک هم تفگر مال کنه روجاوادا وقص تفگر هم بین تفگری کردستانی روجاوای کردستانی جیه تونه تیدا کدو خبات کنن لباکر لباشور جایی که کردستان تونه خون تیدا جانده چما روجاوا چما بسر دانه به سری ما جبو ویکید بن وی باوریه دا يعني ما دي كسك خورد جالك خورد ما أنا أم وكهب أفتح بجاري ما نكانن برسوي بدن إيه كردستاني جي هنا كي خدور دقرن فأم دبي تشتكي جبو خاطكن فتحذر بين جينجي أزبو مش حالتم وان كان يجد ناسكري يعني حوالي ما قد ما تفجرك همدم آوارك شپیلا پیش روش ما هنگی آواکر لما خاطن سالك در باس نبود دست بسوی خواست و اختیالات هات نکردن حوال ما یعنی یک سن دیتنی دخوازم تشتکی بو ملت خواد تشتکی نودم بکن تفگره که اینه کی برسوی بده و راستی گفا هاتن پشتی و دمکه کرد ساتن در باسی آلمانیا شاره تبو سیوکاست از برز میشل تمو گور بهشت و جهاد کشتن باورم 2011 بو او راسته دم دست بشورش روز سوریا تب دست بیکر افشار دست بیکر او ذاتن بردان و در کنه سو پاس کردن بله مخابن امورن سر بشا هنري هم كنجي بيحسيان كو اف هنرا وين سازيه بورا هي رسم شكرني هنر زاربون كنجي ده خوش کاروزا هنر تجاری تبریکه دبستانا یا بریکه وقتی بیت تشتکی تخابی که هنرمند نابی هنر یعنی هنر وقتی گوته تشتکیش دایک بونه یعنی تشتکی خود مروف ده یعنی چاوایش کته هف حس کرنه که بی آوی یعنی هر زورک من مجرنگا حز دکر دما شما دبستانه هفتم یعنی از بیت تمتینم سر زمان دفتر آمنه آر رسمه رنگ جیوانی تایبت هست بله دما زاروک بوم ادچوم دادی زاروک گنداد گوت نما هر برخک آب و هر در وای کنم دما ادچوم هر تم دفتر خوب خارج مچل در دوری خواه گلیک دیدید جارنا آفت نبو سر گیهای جهه گنم سبت دی آف چیده بود که بوینه کجا خواه دششت بوینه مکار دکرو من رسمی خواه چید کرد یعنی زاروکتی دا مجه حز دکر بله مالبات و درو دورا و پشگیری ددان و یا جی پشگیری یک چاوا ددان و ده نسازیت دی مالبات به هرگاه دخوازن زارکان بخوینن هر یونیورسیتی و ببین دکتر و تشتیدن چاوا بود دست پیک زارکتی و دی زاروکتی ما وکر زاروکی که کرد یه گنده یعنی دنیای قطعه دنیا وینی ام جهان وینی او گنده ویه در دور اویه یعنی مالبات من گندینه یعنی هر تمد بیم بین ام نها هنه بذهبون خوا ام دیسا دیندار وانه با او گندیت خوا با او در فتر دست وان در تن نبود زانتی وان تن نبود او زانستی او حشمداری تن نبود گندی بون
لیز هر کس تازه زارگ ها باش به بله وکی وانی سر زمان جبو به دالی هنری دا یعنی تا آلی کاری تو نبود نه وان و نه دبستان سوریه و نه امدزان دبستان مجی اوجی پاش کتی نه وکی نه و بغلات پیشکتی هم دبینن زارو که هین 3 سالش جوکی دا چاوا وان دشوپینن و بیسکولوژی وان دخونن شحز دکن بله شوي با ما افتنا بود مالباتي ماجي ابو يعني حياني ام گشتم بچکین مازنون خواندنا دسپیک الگند بو حیا ششه خواندنا دن ام در باسی حلب بون باجاری حلب ده هدم بردوام کرد لوی در که این هزار دنیا ما بچکی فراتر بو کی ما در دور دیتن مالبات هر تم ده هر وی بو گوتن افتشتی والا تجه خیره دفجه برده کاری که بکرد تجه جیان بکی از روزه که ترا تشتکی بیرانی که بینم سر زبان از روزه که چوبم دبستانی ازادم براکیمنی مازن از بگریا مال تابلوی من اینگل سر کارتون سر کاغذ تا چید کردم دیوارا و کربنه رسمی من تا شرانه قطانه آوید و عرضانه yani az katta hatım mendili o da hamati ama her şey sarı dünya. Yani bana tiştiğe dikirin reaksiyon belki haul nabaş dirahuya kirin. Leto draside de bineri aliye wan cihanı da Suriye ve Bakur da yani اوج بو حس کرنا تا و بیتشتی دکن او البا و نه بین ام تشتکی راست دکن بله ابدا برای آلیه که راست کنه یعنی نه به نیت خراب بکنن نه بیشن خازن زرار بدن تا نه باید دی برای مرانه دیو باقی مرانه مرو زارو که خواهد دکن یعنی مالبات مبی آوی لدی ساجی هر تم پرچاکی جی جانا بکن برخوانده بله گلوگ قط و نساز ین کرد یکو تسیر الوکر بن هن یا جین جهانی دما دست بکیده یا دوام هنه کی گاو اپچکین پیش کتم بله یعنی بدید در فت هنه گمروف دکانه اب تشتی دایکتی گپی راهی گفونه دکانه سر کار بکی بینه هده تکنیک اوی پیش بخیل سر خواندنی بکیل سر کار بکی ایما هم کرد بیاوینه از باور دکم یک جنراسیون دمامه به تایبت و حیاناجی پرالی خانه یعنی ام مزند بن ام تشتی البا خواد بینن ام هدر سر کار بکن یعنی در دوره تأثیر خواه آلیکی و حیاتو دبینی لی بیتر تش خواه برای داد دبی خواه تفگر بکی ام هنگی زور زحمتیه ما کساتی کردا ایگر دنها هنی تدبینی تبا بیاوی خواه چه کرده yani tu kesi akademi و tu kesi بیاوی آلیکارن مازن پیرا کری تونه شبوه که يعني داين اسلام دائما الحلب هبون هنرمند كرد منك ديتن علي عفرينه هبون علي وكي بيجن ام وكي مال ونافي وان هبون سوريا نك نافو دنگ هبون هدي ناسكرني ببانا چيبو بشتوي روجكي يكي قورتكي جمع ويجي رسم چيدك يعني كاري مدي قلت چما ناري الفلان داري انستيتو يك هنري هيا برخوتنا خرج ام بهبرا چون مروي دركي دست بيكر تأثیر او یعنی جور بونه لی بهتر زاروک بوم تشتی پر بالا مدکشان دمال گل دیمت دوات بگون خملاندن جنا کنجوان دما کوری خواهم بین ور بزیف او دکرن کمبری گردتن پشتا خواه کنجل خواه دکرن او تابلو یک yani جانکری بود تو ارد سری مدد دماغ bu qasas bu mesela təsir بله من پرسیانا کت ilham ji ku digirî dema tu tabloyên xwe çê dikê tu îlhamê ji ku digirî teva yek got wekî din ilham yani tiştin hene dem afrandin dema dikê zahniyerî ji gundê me dema li wê dil deştê dinêrî ji wê de çiya gerdixuyen gundê me deşte cotariyekî çawa yani me xwe jî kiriye karê gunda tev me kiriye her wînekî ji vana
دما زاروکه که دنابه بیدا مازنده بی وقت هویره که تیدا تیستراندن چاند و هنر اوه چاند و هنر یعنی چاند و هنر نتشتکیش عزمانا داده جیانته رابون رونشکاندن وک مگو گوون جوتاری بیجی حاله کرن آن رنگ جیان ده شوب گنده خداش از گنده خدا ونه تا دکانی بیش بو مروفه که وقت داره که جوانا تبا دخوه هشمندی مروفه ده دمینه و هیزک دامن و بیجی ده تل سر کار کرد دما در فتشه بون و هدیده تدبینه هین مدرن هین تکنیکن هین جورته یعنی بنگه هیگه زدناف داد زاروکتیا هاد کده رابو مهین او رنگ منن او جیانه او رحاله بله برهمین خود ین سازیه ده تو چه متریال بکارتینی و چه متدان بکارتینی از نشاش بم متدک تی گوهرتی هیه و گلک وین ساز متریالین ین رون اکریلیک حبرات چینی چیزانم پاستل و دون و کومر و پینوس و گلک متریال هنه مخواندن مجب نزانی بو لهون چه متریال بکارتینن و اف متودا و کی جان متوده اینو هنکی بحث بکن گانی به همه هر متریال مبکارانیه یعنی دست که خواندن دا iş piyanosa da piyanosa ki هم بیشن جمع دبن قلم قرشینی رنگ آبی رنگ زیتی رنگ نهان نودر کتنی آکرور هنر دا دم مروف دخونه آوایی که اکادمی دستی که یک خازه خبگینه استا چه بکنه به باش برسمینه یعنی جنکی گندکی ام بیشن دارن چه خوشگانی برسمینی خبگینه و اصله هدی دم ترگه استا که تدکانی وانا تبا چه بکی یعنی هدی تطهیر ناکه هنرمندک دیگه استا که جو شودا دیگه و استه دنیر کاری گده که اب دوباره کرنه برای هزار کس چه کرنه هنرمند مزن چه کرنه تو قد نکنی باور بکی جبوه که دیگه روبرول هم برای استا که کتی چی کانی تشتکی نبکی جبر هر مروه که تایبتمندیه که وی هیا دوی اف تایبتمندیه الباوی در بخی یادن هنر بره دبستان بود اولا نظام سیکوشین او نظام کلاسیکن جورا جوران لانها هنر تشتکی دویه یعنی هر هنرمندک به سر خود دبستانه کرد برای تا هنرمند دیدن گروپ چه دکرن یک دبستان بود لانها تجارنا کاری مروه که دبینی ترزانی اف هنرمند اف کاری بیه سر خود جبوه که از بیر اروپا دا دما تکلیم تکنیک را چه بود دما هشین فراتر بود فهمدی اف تکنیک هم بحث کری تمام تم متریاله نه تبیتش وان خلاص بی یک تشتین اکادمی که سری بتر تبیت وندن تو جبیر بکی تو چه کنی بکی و من سروی کار کرد جور متریال مبکانانی و داویه این از گشت ما گاوا که نوم منابید دما ور تکلیم اروپیا را چه بود تکنیک مدی اجوا مثلا تف هنکی خازم خاجه خلاص بکن تکنیک کنه درخواست تکنیک من انه او جینا حیانا چقاس کسی دیدنه اما دیروگت هنر دا کسی کار نیه ادرم او متریال روزنامه ایگه مارکت اروپیانه او رنگلینه او وانتینن وانا وک موزاییک بکار رنگ زرد تاری مگرکه یه هنکی وکری ایدن از وانا تبتین مباخا یعنی یکمین توش تلید نیرم نه چکی وری فروتن چه رنگ لیه هیا ولی بوخا کم دکمه بو ویجی منا تابلن چه دکمه وک موزاییکه تدی موزاییک دوران کار دکن لیه من از متریال کار دکم اف توش تکین لیه بله طبعه کت چه دکی تجه کره چه دکی و کی طبعه دکرم کردستانی، آلمانی، اروپی، جهانی چاوا
که هنر برای هر چیزی اج بخواد چید یعنی چل با من هیا او هستی منن استینم سر زمان هنرمند بیاویه لیدما کار تابلو یک بداوی بو او هدم نما ماله هنرمند او بیا ای در دوره هده یدن کاری که هنرمند دکدو که کار هنری هم دکانن بین وکی موزیک زمانه کی نابنتویه چاو دبینه هست مروفا چاو دبینه خیال مروفا چاو دبینه هر مروفا که باوی کی دبینه جبوی وکریه جبو هر کسی کرجی دبینه تشتگی تداد بینه کسی اوربیجی تداد تشتگی یعنی دبی هر کس او بهونه او هدم مالی وانه بری دوام الکردستان هم بین زیده چاو بون یک تکنیک ما او بود دو مجاره نبا بهتر تنین تشتین کلاسیک ترادیسیونی بون پر محلی بون لیش بوگت درکه بی ناونتویت بین او ارتاد جرا بوی محلیت گم بین منطقه گم تیدا را بون بگی آستا که تکنیک که هیده ببین ناونتوی نجی قطبی وارنگا وقت تشتین چاند و هنره چاو بکن بی هر کس جه فهم بکه لیدما ده ترادیسیون دمینه اروپی تیم بین تنی در ترادیسیون دمینه بو به تکنیکی وی گره کنه که اصلا کبلن بین هانی سروی بهتر کاری نبته بله امورن سر پیشنگه هن هنه کی جمر بحثا پیشنگه هم بکه و آلمانی اروپی و کرد چاوا لهنرات تماشا دکن هر دو پرسپکتیو انجی تکاره به بحث بکه به چه چاوی لید نرن و چه دبیجن انا هنک دیمن جه پیشنگه اری راستا دما بید بیجم دما تیانه کی پر محلی بی تکنیک تا یعنی اروپی نا جاوی وانا بین اروپی آلی اروپیا دا جاوی وانا آلی وانی چانده دا و قص خواندن تدنیری پیشکتیه یعنی باش دخونن دما تبکانه بی یعنی دبیت پر رابین برا جور رابی نتوانا بکشینی باها دما تکنیک پیشکتی بی نات پیشنگه وی داویه دما میوانه گتین کرد بن اروپی بن جور جور بن تدنیری دیتنن وان جودایا او دزانن گیشتکشان اصلیه تا چگاو آوید نه تا هنرمنده کی گیشتک کیجان وکیل به خباتا خواهد چوات السد سکنیه برای نبیاوی بو برای هنه کی تنگ بو تدنیری کی نوا کردا تنه دا بو حیا هنه که اروپیجی دهاتن لدیسا جیب چاوه کی وقت پنابره کل تدبینن نوا هنرمنده لینا و پیشنگه داوی دما تو دری یعنی دما از دما دکبم نوا آلمانا وک هنرمنده کی تجیه خواه دگری نه تنه پنابره کی هاتیل و در دورات خورا چند خیزکا یان بین تشنی ببیاوی سبک چند کیه وک هنرمند تشتکه و با اروپیجی مخابن نخاشیه که وان هیا به طایبت الجی وک آلمانیا چه قصه کارو خبات دبینه او تا پنابر دبینه مخابن دما نوی پنابریل تدکن پر روزنامه وان شر مبان را چه بیش بو که نل سر هنرات الساکنیت بنی هو و پنابر کاتیا ویچتیک لاز هنرمند تو هنرمند ببینه اوجی در حتی بیت تکوی شر یعنی بیت براستی لبر خوابدی و سر کارو خبات خواب بسکنی بشورو گات داد بکنی به مسئله بشکنی جی خواب بگیری تو نکانی بر حتی جی خواب بگیری جنادن در حتی ابنانی د پیشنگه دا اف شرط کرنه یعنی ناوی مدا بگره پروبلمه شکارته دا هر تشت پروبلم بگیره نبر حتیه دما اگر ناوی مد بینن یحیه پروبلمه تانه ناوی تا دنیرن لکاری تا نانیرن این کسی بیایینه به طایبت هنر دا اروپا دا بازرگانیه دما جبو کچه مسئول هنرمند جیانا خواه دبی با تابلوه داخل بازاره دبی ویربوم دبی جبوینه سوق وره آوا کرن یعنی ورد اروپا برای دبی تره و هنر هر دو کب هفرا دلیزه تگوت دبی سوق وره آوا کرن قالوا هم كرد وك ملت ياجي وك دولت وك نتهو هم جبو هنرا وين سازي شواكارية شخص حاضرن
چخه تجربه ما هي چخه امکان ما هنه هنزانن با ما اریستوکرات و دولمندین کرد هنه و اینکه دخوازن و دکارن جخوره کلکسیون ببرهمین هنری چیکن پرکه من آنجی تننه مزخانه گالری هنری جی که من تننم بیجن یعنی جی پرکه من از نخوازم گوت نا تننه بکار بینم از خوازم بیجن پرکه من هر وسا وەکو زانن یعنی رەخنەگرێن وێنە تابلۆیان کوردیاژی رەخنەگرێن vê hunerê jî kê min divan şertan de hunermendên Kurd wek we ku hunerê diafirînin dikarin çi bikin xwe çawa bigînin civaka Kurd û civaka Kurd bikin hezkiriyên tabloyên wênesazên Kurd مردکار چی بکی یا جهود کارن چی بکن چاو خو بگیرن جواکی نه دیشم تن وکی نقطه که رای کمین چاون ناسنامه پروبلمه جبوگن ناسنامه خواه بدن نوشکان بپارێزن کارو خبت دزگاه ما کردا ایگه هنی تابی وقت تفگر های جواکی دا تف بو سیاست جبو سیاست سر حساب هنر دی نه دنگ بیجی دا بنره هنر کردی نهال کدری یعنی تفکر سیاست جبو وی که ما آلیه خواهی هری خورد وک ملت ما ضعیف است نه ام ملت کرد هیرو امل سر لنگانه دبی ام وی راست بک یعنی بری ام ورن سر واد دزگاه آرینا نه ایگ امل سر لنگاه اشتنی کینه تفکر ما سیاسی نه هیز ما لشکری نه آبوریا ما نه این ملت کرد سر پیایشتی چاند و هنرا کردایا چاند و هنرا روبوتومیا هم خودی وی چاند و هنرینا مدام سیاست زیده پیش کرد هنر اشکاند وقت بیجه والبونه که مازن چی بود نهاده میداویه یعنی وقتی هم بیجنه اب مال پری و چه کری اون جددنه بان کسایه نه برای تنی سیاست مدار داخل اوجی مروب دبی لومان نکه براستی روش ما افده هاتا خواستن دینها هنک در فت چه بونه جبو کارو خبات هنر دبی هدنه که ام زانبون نزکه بود نات ویره جه که وک المانیا الوی ما هزار دزگی وان هنه ساله به میلیارد پرال چاند و هنر دن تنی وزارت چاند و هنر جبو موزیوم وکین جبو گالریا جبو لیما دبی ام هنکی وی تفگر yani tünne yani mi çoğu bugün mesela. Feneki karmend me kurda geteni alikariyen siyaset medara ve siyaset dediklerin ev derfete geheni dibe heneki bir nekin az bit heptim dibim aga em ve kurd hene çandu huner ma am parasla. Siyaset tişteden ev aliyeke ev zaten siwaneke lej bu emr serlin gabiminin ve Avrupa'ya da na Kurdistan el her kadar ked bimine nasnama ma çandu hunerim ya. Tabii evet bir manaki ebeden maxabın tünene yani bejna kesin rakhnevan çandu huneri yani ben wina saziye de be hayır de müzik da de be kar da de be ben nivîsandine tünene. Le nihat be yek dizane Kurd hineki leveke dana. Nikani bikirne de leveke dana legerine ke dana. اوجی تشتکی بالکیشه برای چند سال آزاد نویره تنی سیاست هبولی و سال داوی امین دزگاه جودا چه یعنی هنرمند ریزه دادن وانا جددن وان اخاف من وان گدار کن یعنی دیتن وان گدار کن هفنه تفب هفدرا دبی ام جبیر نکن ام سر بی بسکنن ام بوی اوی بکنن هنک دزگان دبی ورن آفا کن بی مخاطب کننه اگه ناده هر ما کردستانی دا تشتن چیه دبنه شمانداریا گل کرد زنگین محیط تابلو بکرن نات بیش یکش خانم خارا که دیاریه که بود ده در که اروپیات نری بری دمه که یک هات خانم اکات وش نری خارا دیاریه که بود ها تابلو بر خانم اکا خارا ببین همیجا را گشتی لکه زیر ببین همیجا را دوهارا که ببین سرسال نزدیک دبی امجی تماشاوانی خور بیشن دیاریا سرسال تابلوین وێنەسازên Kurd bikirin diyarî bidin hevdû
بله gelek spas بيل ألمانيا لولاتين دنجي ين أوروبا وتناصر خوان جبت هنرمندين دن إن كرد آن وكيدن وبيشنجه يعني هم بشتري بيشنجه هفبش بونجلو نهبری و دمکیم وکی دزگه که رنگ آرد آوان کرد. نزدیک 50 هنرمند کرد همه تیدا جی خاطرگرن جورا کردستان نه حیاج همه اروپا تفد جی خاطرگرن دنوا وی خبر هر دم جالکین بی آواج دیگرن وکی هنرمند به هفرا لبتر کارو خبات ندیم ناو آلمان داد ناو اروپیا دا دیسات yani hayana dikanım bejim ev asla asteda ne ev asla gabikanım derkevim derdora. Bu behneki de Almanya'da aslan Jnivana aneki tekiliya hediydi çeydi ben verme per peşengah çekirin. Velat eden hen derfet nahatnek resmanek. باش برسك وخيال اشتبكم خيالي فانتازيان بكم قد فكرن لكردستاني ديار بكر خامشلو معابات هولير انجي باجارة كدني كردستاني هن هنرا خدرخن پیش کشی گلی خو بکن پلانك وا فكرك وا داخوازيك وا خيالك وا هي لو کارو خبات ما خیال ما تر یا من و یا تو یا هر کسی گیجبو چیه bu gabikanı ben nav atölye mecbur çil Almanya. Çima nav ev axa destê de rabûmin. Ew xewnu xeyala me gem awayekî azad herin Diyarbekir, em herin Efrînê, em herin Qamişlo, herin Hewlêr, herin Mehabad. Ev xewnu xeyala me yani her yekiş me ev karê mecbur çil tenê niha di Avrupa'da bimîne. Yani çima ne de welatê me de be, çima ne de malê Kurda da bin, çima ne de nava civaka me de be ev hunere. Ne de galeri û muzyomê me de bin. Ev xewnu xeyala bi rastî lê ew jî li demê dimîne û em tev kar û xebatê dikine ji bo wê rojê. الدياسبورا هون وك وين سازن كرد وكرسامين كرد ين الدياسبورا ين بيجن قالك هم كان حبون مباني مجي تكليا و لقال هب هيكو هون بهفدور وك هنرمندين كرد وين سازن كرد بيشنجا كي بهفر وكن وبيشكشي أوروبيا بكن وكردستانيين الدياسبورا يبكن تو هفكاري اجي تكليا وني بيوندي وني وها هنا بهفرا ياجي هون ريخستنا وين سازن كرد آوا بكن لأوروبا ياجي الدياسبورا Ev wîne saz zede renga art meava kir. بله Li dîsa jî dibe kurdewarî. راست Yani hevê taraf جواد زيفرت تي ام تنورا hinekî lê tenê çabû weke adresekê berê em qut bûn. Yani ez bim elvê derkenî û tekiliyê min qasî bi Almanyayê derdorê hebû Kurdana tune bû. Tenê hinek dost û heval ge em berê hev didin hasin. Hew tune bû. Me reng ard wekir adresekê hatin bo hevdê me konferansek wana çêkin me çin caret pêşengeh çêkirin ew kirin. Lê êl yani dibe hinekî ji hev derken. Yani hinek hene nû dest pê kirin, hinek hene ortene, hinek hene yê başin. Êge xwegandinê jor heyanê gîştine were ew dibêje zûzû tekeliyê û cêwin nadin her kesî. Hinekî ketine werekî xetang dêne. Ji bo vekê ev dayîn û standinekê geb hevra pêşengehê mezin yê bilind çê bikin. Ev jî tune heyana me hatin yani. Tenê dayîn û standinek heye em hevde dişopînin ji dûre dûrvan. Wekî din ew jî yani bi hevdiran bêjin wekwanî ser ziman genekî em bên hinek wek dibêje pêşengehê giranege hunera Kurdî tê de hunermendê Kurd wek nasname yê me henda bûyne hinek hunermendê me mezin li va derka hene tu dibînî yani hema navnetewiyê de cêxa girtine. Lê me xabin kesî ji wan nizane Kurdin. Ê ji bakurin wek nas kirin yê ji Sûriyê wek Ereb didin nas kirin yani bi nasnamê wan dirîzin bê nasname ve. Ew jî problemeke vê dawiyê tu dibînî hinek ji wan hinekî lêvegerînek di wan de jî çê dibe. Yani berê derdiketin çapamanî ê ez zanim ji Sûriyê bûn ne digotin em Kurd in. Ve nasname û kar û xebat
که بخوازی نخوازی مروف چه قسم بین هنر ناسنما خانینه هم کسی ده بین و ناوید خباته دکن لی نرسته هنرمند ناسنما خواهی یعنی یه وقتی بین هف هنرمند هولندیا هنرمند ناونتویه لی ناسنماوی کیه هف آلمانه هف نظام سویدی هف امریکیه بعد شتل با ما هنکی جبر ولات ما روش ما هر تشتیل تبی هر مخابن بله ام ورن سر ما قلت هنرمندك برالي ما يجي كردستان سياسة وجوانة سازية ام ورن سر كاريكاتير ما كرت فيديو بشي كاريكاتير وبرهف كر وقت بحرا ببني بو ام كاتني ام جناب درنا كاتن تدي قوتنا كيد بجن ديمانك بهزار قوتني هر کاریکاتور کو به هزار گوتنی براستی پربواتن جوا کنسانن لأوروبا شروع کرنا کاریکاتورا برنگ کی و لروجلات ناوین برنگ کی دنا بچه جهف جدایم أوروبي بهتر واتايا كاريكاتورة دقرن باخوا دنرخينن هجوم ناكن للرجلات ناوين بچكي بروفاجي ويا كاريكاتورة يكسر لسر خوا دقرن وهجوم خودية كاريكاتورة دكن اجمع هنا كي بحثا كاريكاتورة خوابك و تشاوا دنرخينن يعني أوروبي و كردستاني و رجلات ناوين لكاريكاتورة تشاوا تماشا دكن تچ رخنا يادگري اجي تچ تبني يادگري نا كاريكاتور ديسا أول يك السريشة براستي يعني جيانا مدام يك زمانة يك تكنيكة نابنتهوية تشتي تيجو ارتمد كدا مجاري جا هنرمند بالدست خاد دخي لسر كيجان مجاري كاريكاتور تشيدك يعني نابنتهوية كاريكاتور يك هي بترخيزك ام بيجن فيغوري جاتيدا دليزي نا اساسا تكست هو اساسا كاريكاتور دن ده تكست بكارنيني ده مجار تب بوينه وكس وينه سازي بخيزكات اني سرزمان او نافنتاويه دما تا تكست نبيسان تب عربي نبيسان الدنيا عربه دما تب كردي نبيسان جبو كردما ليه هري خورت وزور ابد بتكست بكون بالمروف فين بكون أبا ديسا كاريكاتور يعني مزودة ديسا هم هيش ماري يعني هم مخديت ندي در درباسي دم باجاري حلب ومعد الدنيا جنكي بشكل شافته درخص مدكاني ديسا كاريكاتور شيء بكرة ليه جنة دامك جيت هنا بدي كده هريا فجبو كردا وجبو أوروبيا كرد تشتن برای کاریکاتور نوا کردادا ابن جیروکن کومیک هبون سر نوی آجال سر نوی رخنه یعنی هنرک رخنه ابجی هنکی مروبتی ناونت جواکیه جواک پاشکتی دا یعنی جواک دیکتاتور یه فودال یه هنت دا رامان ام بجن دیتن آزاد پیش نکتنه ابتشتکی نورماله او كاريكاتور بروبلمك مازنه يعني تنكاني نزيكي هر كسي بي تنكاني وهر تشت خطي صور لسري مروباطا نمونيك روشا كاريكاتوريستي دانماركي لارس ويلكس كو تشوفلك هات سريبي نمونه بلي شارل ايبدو بنيرا يعني كاريكاتور هيزكا هنركا تشوايا يعني جاكي خطا يعني جرانترا بله يعني ديكتاتورا كي ببرسا برش شكا ناطرسي ليش كاريكاتورا كي تترسي كاريكاتور او هيبتا ويدشكيل او هيبتا بالدرا والترسي سري مرو قدام كاريكاتور بواكي كوميك تيني سر زمان وك بالونا كي هيبتا تشيدكن ترسي تشيدكن تب بالدرزيه كي وين فالا درخي يعني تشوفي ملات تدكي ملات بيدك وي دخيني هيبته وي دخيني الجواب الاوروبي جوا مساله هنا كي فيش كثير يعني هم هذا البو وانا درباس كرنا مرحله خواندني وان و مجاري فقريدايا مجاري ما هنا كي محلينا دما كاريكاتور دبينا دزانن تكنيك و كار و بربالكيشه
لی مجار چیه مجار ناس ناکن جبر مجار کاریکاتور یعنی گریدای به پرسه با به مدیا با گریدای مجار ما محلی نه يعني برسه ام بين قناه مازن الدنيا دا ام بيجن ايجا مجاري كردات نبونا ناونا هوية بو بيكت از سر مجاري كردي كار دكم پر جارا مجاري ناس مجاري دمام لبالا خودن كاريكاتورين و بهتر يعني جوري وان جي كولتورا اوروبيا هناكي جوهرتيه مجار كردستان وراجلات ناوين بهتر من او بپرسیانا که کاریکاتوری خو جکیجان جواک رچه دکش بر کتل دیاسپورایی و شخو دما دیجیتال بس وقت ما گفت یعنی کاریکاتور نینکا جواکینه بویرین روژوین بویرین جواکینه تو خطابی که دکی آلمانا کردستانی دیاسپورا چاوا یعنی نه ازمونه کمشی کاریکاتورین بهتر سیاسی نه او جی نه ازمونه ناف در رابوم سر عردین ناف سیاست دا و هم هنرمند و هم جی چیکرنا کاریکاتور جبر دا هذا هزال بامن هبو دا ما ازمون چه بو یعنی تشتگم بالام بر پردکشان ده وقتی ده هنر ده کاریکاتور ده جابون تدنیری هم کاریکاتور خود کردن لیل سر مجاری عربا کار و هر سر مجاری امریکا بکرخم دستا مجاری خواب چوک دبینن یعنی ام کرد خواب چوک دبینن خواب کمی دنیای دبینن ام مجاری خواجی کم دبینن لبا کرد نری دیسا کاریکاتوریستی کردار هنرمند همه لی کس نزانه تجاری مجاری کردان آخون دستا دما ازمونم چه بو او باوریل بام چه بو یک دیتن جبر حیان حال با من هیا از چه دبم بلا ببم دبی از السر جبو ملت خا کار بکن جبو بیا که دیتنا من چما مجارن مهنه چما کاریکاتوریست ما درن مجارن فلسطین یا چه دیگه ما چیکاری ما بسرائیل رو فلسطین یا راه هر یوان چما مجاری خوب چوک دبینن اوجی چوکبون شخصیته دم خواب چوک دبین بیسکولوژیا خا کم دبینه جبو وی تشتی خواب چوک دبینه لی دبیم وی بشکینه یک تشتی اف درفت دست مدایا اف وقت چکه که دست مدا دبید خدمت ملت حاکم السر مجاری خا کار جبو وی که یعنی دم من دست کاریکاتوری کردی کرد تکانی به یعنی همه دیگه بنگه که وید که عوام جبو وی امراستی پرتشتی نباشت شو من بپرسیانا که رخنل سر هنرات یا کاریکاتوری تین و رخنه چاواتین یعنی جبر کو سیاسی نگلک جارا نه کاریکاتور چه جواکن به هستی خو حکم دکن یعنی ندو ناخونن تشتا چد پشت هیا جبو به هستی خو شکی حزد که سری ویدا پیروز دبی کساتی خواد بینه وکی تدی رجلات نویل چند پیغمبر و پیروزوایی و چند بیاوی پیش کردیه او پروبلمه که مازنه دما کساتی یک سیاست مدار به و جور به سری ویدا سروکه که وک خواده یعنی او بخواه نه دیکتاتور بشی لی در دور سری ویدا والده بی جبو به دمت کاریکاتوری ویچه دیگه حقارت دیگه تپیل ماینه دیگه تپیل ماینه دیگه دید راستی خدا چاوت هلبسته که سر یکی دنفسینی کساتیا کی بله هنرمند کی دیروکی کرده به کساتیا کرده تو وینا ویچه دیگه کاریکاتورشی اول تو وی کاریکاتوریست دمای مروه کی دخیل دست خا کاریکاتوری ویچه دیگه او چو وتایته تی واتای که اف کاریکاتورس وی کسی تشتک دبینه جبو وی کاریکاتوری ویچه دیگه لکسی نه تشتک وی تجاری جی کاریکاتوری ویچه ناکم وچاقی هنره که هنر رخنات دوی امه به پیش بخند تنه باشه و تنه پیروزه و تنه بجی به بیشه بیا ام رزش را دگرن لیده بیم بزانه بین دنا و بیداشی و قاسواکی و گو ماین جی هنه
يعني هنرمند بيوي رولا خد بردبي كاريكاتوري مش باش بوفي مخابن راستي قفن وقص خراب دهات ما لينها نكي باشتر بله ام هدي تين مخابن دموك آبی هر کی مهنک درنگی دست بکر ام هدی تین داویا برنامه خو تنه مخواست از اجبر کو وگلک کاریکاتور يعني وقت بحرك يا براستي وقتكم الكاريكاتوري وخواست ام برهف بك هناكي چند نمونه نشاني تماشاواني خوشي بدن هند فكرن اجبركو الظانم نفسكاريا واجي هي ما قلت برالي ودستاويتي قالك جرين خباتي قد تو فكرة وهي كو ياجي بلاني وهي كو هن كاريكاتوري خو بكن وك كوباركي ان وك برتوكي كان بوشي نتشتكي وبلانك وهي ياجي فكرك وهي الباوة نجبو بيجي درفت جركن إمكانياتها جركن زوني هانا فرن بلابونا أو جيشتا يعني عليه نفيساندن دا أو جي مگو هنره تاني وقت بين متود و وسيله و تجارتن هنره يعني شبو بيجي جارا مني كان الرسم شيء بكرا مني كان بين كاركه ببو من نفيساندن كر فالرومان من نفيساندن هن برتوكي ديس عزمونه ما سياسي يعني مثلا برتوكي من نفيساندن زمان جيا سیاست دیپلماسیات کردی رومانک وجینک کرای چیا دا اوجی جای هرکوله و الوادر دورا جواب چاوا بو پشتی شورش دم شر دست بکر جواب چاوا گارتن تیدا چی بو سروان نویساندن خود همی که جانا من بیتر بله از مدرسه که بحث کرد که پیشگیری جمالبات گرد جوات گرد ما که درسماند از دیسا از اینجا پرسیدم بکم تو دبارا خواه جون دبارا خواه به هنر خواه دکن آن هم کار کردن دبارا دکن برای وقت مالبات در نکه نه جناه ذاتن از یعنی کاری هنر یک دیگه دیست سر حساب زاروک براستی یعنی از حیا ناجی تک سیتا علی کاریه که من نکنه از یارنش هنر خواه پر گرانیجی ادکیله که را کار بله وقت بیشه از کتما نوا کار و نوا زاروک و مالبات و نوا کار هنری لی دیساجیه بله پرساداوی بکن اجبر که ببورن دمامه کم بو هند خوازن ج تماشاوان ما هند خوازن ج کردستانی هم یا ج کسی کل ما تماشا دکن چی بیجن وقت سازه کی کرد گوتنوانی داوی ريزو سلاوا من اجبو قلمه اجبو قلمه يعني هر كسي را مروف دبي خطاب قرب كي لهيفيات تكسي نمينه چيش دست مدر كوي مش بو ملت خوب كند آلي هنر داد بيد آلي جودا داد بين وافكاري خاجي حياة دائم لسر بسكن هم هيفيد كن روجه كي وقت معاني سر زمان ام الديار بكري العفرين الهولير الهر داري هر دا ببينن ريزو سلاف وسلاف مش بو قلي كرتنا گلکی سپاس بو بشتاریا و گلکی سپاس بو تماشاوانان که لما تماشا کرن سپاس بو تبینین و بشتاریا سپاس بو میوانین هجا سپاس بو تکنیکر ما نها بخاطره و حتی جاره کردن ببینن ده خیر و خوشیه ده گلک سپاس مامسته دم باش گلک سپاس دم باش ایوار باش